imaš one za tem? Nej, imaš čevlje upisane. Ja, kaj? Pišem. Se kar hitro pele, ampak zdaj malo potipajno, preden boš se pa da tudi redu, daj kupljam ga. Koliko je? Saj s temi smo skupaj. Okrog malo bazi, veš, ki so gume tle stojijo na tak moja, veš. Ne?
kava gasa. Ja, gasa. O, ne razvije. Šibić, pej noter, Šibreks. Digni malo guzu. Ok. Vrhunsko si šel, ne? V redu? Koliko je sprednja guma? Ja, dej, ker ni bila napumpana, ne? To moraš preveriti. Kompresor, dej kompresor. Si? Čakaj. Rečeš šanso. Ja, stisnil si. Če, veš kaj ne vem, ono stran. Vse ne mahli. V redu je šipano, tako ne mahli, brez vedi ti mazati. Koliko je cajta še? Kako dve? Špegla Šibrek. Čak ti nov pizde se našteva. Ej, drsi edini ovinke, drsi še ful za popizdit, je takrat ta zaprt, je daš v drugo okol gum. Ta drsi še zmeraj ful. Ker ta se je ne trikrat, ker sem ga lovil, sem na trikrat ta zgubil. Ej, dej sem... Je držim eno po avtu, ne? Ne bomo tankali. Ne, bomo pol tankali. Koliko? Še minuto v pomoč. A vidiš vse? Kaj pucam? Zdaj pa sem mačkano grej pa gas. Daj malo naprej, pet. Stopa.